Pinapalabas. Saanen anak kita pa ni Pedrita da Julia ken Idita. Gapu iti dayta. Impapanlangan ni Lolita at da Julia ken Idita tinangitalkan ni mamang na kadagiti singin nga anak na. Naglabas dagiti aldaw. Saan amay waksi ni Lolita iti lagip na dagiti singin nga anak na. Kanayon mo't ti panagpasyar da Don Esteban ken Benito. Ket nakadandanon da payen kadagiti kabangibang nga ili. Asaan nga mo ni Benito, asap-sapulen gayam ni Don Esteban da Julia ken Idita. Kabayatan na, binaon mo't ni Lolita ni Pedrita iti rancho, tapno amuan na no iti rancho ti masansan apapapanan ni Don Esteban. Itagagayem, tinggan nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Agik-ikis ni senyorita. Ay na, Benito! Kabilan man ni Senyor Esteban ni senyorita. Anya ti aramidan ta? Anya ko ma, awan ti maramidan ta. Masikog ni senyorita. Ang mga nudakas ti mapasamak kan kuhaya. Uray, asawa nam ti mangkabkabil kan kuana. Anya? Awanin ti maramidan ta. Saan ta pakibiyangan ida? Matayak. Ibaga ni Sika ti Pudno. Tano saan ang mga numapatay ko ni Sika? Ayan dayjay na mapa. Sa pino tinalipalan ni Sika! Juan. Ibalkot ko kada Rafael kan Gringo. Hindi inala ni Mamang Ida. Sinalpag na babae! Awan sirpi ni Sika! Juan. Vamos, Benito! Senyor, pumanaw ta dito Villa. Ang mga numapatay ni Siak day tana muher. Uwan, senyor. Isagana ka di dagiti kabalyo, senyor. Natural! May sakamat na muno! Ha? Muno ko na namanin kanyak. Kanyan ti amok. Talaga sa iro manin. Tarasan, Benito! Awan! Umayan, senyor! Dagijaydan, senyorita. Pumanaw man ende senyor kan Benito. Tulungan. Manang Pedrita. Anya ti aramidak, senyorita. Magikarga ka iti sumagmamano akawas ko iti dakkalabag. Ha? Apay? Alaan. Pumanawak diti Villa. Anya? Agawin akpay lang ijayan ni Mamang. Ang naasim, tatulungan na. O, sige. Ngam, kabaulam ka iti magna. Limtag mo't day talipay-lipay mo. Ikarigatak. Iso at tulungan na. Sika lang ti agawi di Villa, Benito. Ket sika ngay, senyor. Agpalabas ni siya ti sumagmamano na noche ti casa. Senyor, awan serbi ni Lolita. No saan lanaga po iti sikog ni Iso. Napatay ko siguron. Apay ngamin, senyor. Anya ti basol ni senyorita. Awanan day tay mapatigamang na iduldulin ni Siak. Anya? Apay, anya ti napasamak, senyor. Dayjay kano ti imbalkot ni Lolita kadagayjay karaho na singin. Ha? Ne, kasano day ta, senyor? Diyan kamat Benito.
Jak kayat ti ato na sao. Ala, mapanan ni Sika. Agawidan ni Sika iti Villa. Wen, senyor. Nga magsubli ni Sika dito'y taberna inton pika. Adam to papananta. Wen senyor. Sige nga rod, mapanakon. Amok akaungatnak ni mamang iti daytoy ngay papanaw ko iti Villa. Ngam urayan niya't ibagbaga ni mamang. Agyanak pelang iti balay. Kabutang kun ti asawa. Kabailan na kapatayan. Amok adin alam aramid ita. Kasi kung kupay lang ti ibagbaga ng agtawid to iti Asyenta Gabriel. Ngamamok. Kapaman na may pasngay ko daytoy. Di nagtuntagan ano. Amangan no patayan nakton ti asawa. Anya, nagtalaw ni senyorita? Wan, ngam, apay, ayan ni senyor. Nagbati jay pueblo. Maturog kano iti sumagmamano arabi jay kasa. Anya? Adda ka ti kadwa na abay larina. Di ka man, nagrugit ta utak mo. Ah, Agatap kaladagos iti kasta. Awan kadwa ni senyor tapno ammawm. Kaya't na lang tagpalabas iti pungtot na ijay, tamangan kano mapatay na ni Lolita. kunak man. Kahit nimat senyorita, anyat kinunana. Dayjay nga road. Agyan kanu pala iji ayan ni mamang na. Ha? Di sulo tangarod ita dito'y Villa. Kasla datan ti akin kukwa iti Villa ita. Taawan mo't gayam nga agpadpada dagiti amo ta. Kurt, anya kuma. Sapain ta ti manghabi Ta dito'y Villa mismo ti pagturugan ta. Anya? Ay padasan ta mamet ti agidda iti kwarto para sa nga ili. Agidda ta mamet iti dikodson Pedrita. Hehehe. Hey, nabsugak iti husto. Kastoy ati biyag Pedrita. Ay nabinito, ibabam dagita sakam. Ha? Apay nga iparabam mo di talamisaan. Bay anak kadilang bakit? Ramanak mamet ti biyag ti senyor akas kini Don Esteban? Kakaiso na abalay ta ita to'y Villa Gabriel. Agraraman. Na. Alawan, sa nabalin nga agraraman. Basta aggaraw tamit ita akas lapudpud no abak nang. Si kalaang di nakiramraman. Adakin kadaytan. Basta siyak. Gundawayak ti agnamay. Gundawayak ti agdikwatro akas la senyor. Inong tanak ni mama. Ngam kaslawan ang tinanggag ko. Tinapatag ita katawan mang kabil kanyak. Oray papanawan nak ni mama. Dati kaya't nakatagsubli ako ni Javilia. Ngam, saan ka pumanaw dito eh? Anyamot na ni mama. Kaslawan anyaman na kankuha na dagiti dinamag ko. Apay adi na amo, no sa dino itati ayan dagiti anak ko. Iso tinangitan ka. Ninamnamag anatalgad ta. Ngayon niya day buhay. Intalat na iti sa bali a tao. Sagat di na amon, no sa dino ti ayan da. Kaya't kadi asawan day na. Ibilang kun anatay da gringo kan Rafael.
Jak ang panunot iti negatibo. When makita mo't lang dagring ko kan Rafael. Jak po kawan tinamnamag. Makita tumot layda. Lokasta. Sampai nanasarakan lagi di anak ni Lolita. Amigo. Sampai, amigo. Ngamsal na mabalin, najak masarakan takijay. Intugot dati kapatgan na iduldolin ni Shak itilakasa. ¿Qué? Tantanin na patay ni Shak ni Lolita. Kapoy titay chay, amigo. Anyaray jay na intugot na amigo. Ti mapatigamang na iduldolin ni Shak iti masakupan ta asyenda. Kaya't mo na sa uwan. Oh, kasanong harudan, amigo? Tay tangarot. Masapol na maalak tayo jay na mapa, amigo. Isasap-sapulin ni Shak Dagijay na anak ni Lolita. Ibagamto ka di ka ni senyor, nga awan mat dito'y vilya ni senyorita Lolita. Uray no saan pa'y? Anya, Bayak nga, agpalpaliwapay mo ti amo ta lalaki. O ibagak ang nagtalaw ni Lolita, agpungtot maninday jay, kat agawid adi na oras. sa bagay, Idinto tano ti amo na, kat adalang dito ti asawa na. Saanan nga agpanunot pa iti sabali? ngala, makamo ka nga rod. Ket amom, talaga kano asapulen na dagijay singin nga anak ni Lolita. Imbaga na dayta? Wen, ket nagasat pa'y lang ni Senyorita Lolita. Tadi napatay ni Senyor. Agasam, dayjay kit din mapat imbalkot na kadagiti anak na, idi pinaitalaw na. Inggagara na lakit di dayjay Benito. Lakit di kaslamot nga minulas ti maladaga dayjay alupot amapa. Dakdakkel, wano nalawlawa ngam ti gagangay katsa alampin. Anyamot nga minan ni senyorita. Apay nga min nga inaramid na pay latikas jay. Inggagara na lakit day. Siyempre, no talaga ani Don Esteban ti amadagijay, di mo't kayat ni senyorita amabaybay anda amamimpinsan. Isu siguro at tinakaw na dayjay, kat impakuyog na kadagijay asingin. Ay na, nagado ti pakabasbasulan ni senyorita iti asawa na. Kat bilibak mat iti kinaandor na, adanda ni kanayon amakabil. Nadudugan no labsan ti agsarita. Talagamot ang nadudugan, isu aday jay, nagtalawan. Senyor, adakon. Muy bien, Benito. Senyor, kano ti panagawid yu ijay Villa? Saan nadamagan ni si Katikasta, Benito? Senyor, Awan pa iti plano ni Shak na gawin. Agparelax pa ni Shak ito. kasta ka de. Si kapay lang ti makamo jay Villa. Ariglado, senyor. Oray tamo daw sep dararamidan tayo jay rancho. Makamo pa lang ni Suday jay. Aywan gayam, senyor. Nasao kanyak ni Pedrita ti impadamag ni Ama Osep. Anya tayo jay, Benito? Problema ka di? Wen, senyor. Pues, di mo ni pagano anya problema, Benito. Senyor? Saan na kaya't ni siya? Tiag problema itanan daw. Iso na puwera na itan, Benito. Dispensaram, senyor. Jakmat nalapdan tinagsaon. Panawan ni Sika ni Shak ito. Senyor? At ito'y ti kwarta na usarin ni Sika.
Agpasyal ka. Uwino saan natakin ka, no? Agsupli ka na Jimfilia. Basta saan pa'y naagawit ni siya. Sige nga rod, senyor. Anya nga tamat ti mapampanunot ni Senyor Esteban. Apay adi na pa yan denggan ti baga ka problema iti rancho. Santo man nga tan agpabasulan ninton mamuan na ti mapaspasamak iti rancho. Mapanak iti rancho. Amuak ti imbaga ni Pedrita. Kasarita da mausep. May papan kadagiti mapispes ti abaka. No di pa'y nagsardeng ti piste. Napinuntas ti napanunukaw. Mangtarti kami ti may sa abaka. Kita no kasano kami ang makasideline kadagiti abda iti rancho. Ay, Jack, itulok ti kasta nga ibabagam, binitaw. Di ka man aging sisingpet la kay Josep? Uda kasti aramid mo, di ka mangiramraman. Apay ngamin ngay may ka, hanya tigagaramaya. Imaya, kabinaunak ni Senyor Esteban. Matlagayam, apay alukon ti amo tayo. Nalapdanan ti panagwaras ti sakit dagiti baka. Ita ibagam kit din amang parte ka. Kaya't mo ibagamin to anapiste. Nagkarit ka ngagsasaw. Yun, siyak pa'y, ada kalintagak. Na, Agsino katalangan ni tinagan, no ti kayat mo ti masurot, binito. Anya pa'y ti mapasamak iti daytoy apakasaritaan. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Pinapalabas, binalaagan ni Esteban ni Pedrita asaan nga gibaga iti urayan niya iti ina ni Lolita. Iti daytamot langal daw, napanmanan ni Don Esteban iti rancho. Innala da Pedrita kan Benito daytagun daway, tapno pamuspusan dati pan nakaruar ni Lolita iti kwarto, akinandaduan ni Don Esteban. Nasarakan dati duplikado ti tulbek, ket dita, nalaos a panagyaman ni Lolita, gaputan na arakop ken napasuso na dagiti singin nga anak na. Kalpasan dayta, imbaga na kini Pedrita ti plano na nga ramiden. Kaya't nakasarita ti inana, may papan iti plano na apanang ipaampun langen kadagitoy. Itagagayem, denggen yu tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Pumanaw kayo ditan. Amangan no kalata sumangpet ti asawak. Sige nga Rob, senyorita. Diyos ko. Agyaman na. Naarakop kan napasusok matlaangan na Rafael kan kring ko. Oray no apagbitlaan. Sapay ko ma. Tatan tupay kong taway ang marakop ko mananita. Kaano lang ang tipadagpas na iko. Ngam ita. Inawak mananti sumaruno. Kat nalapit at ay tuyan nga ipasngay ko ti kagasatan kadagitit amin nga anak. May bukbuk to aminin kan kuha ti ayat. Kan pangmatag ni Esteban. Nalaos ti panangyalika ka na kanya.
bayat ti panangin inaw ko iti daytoy. Isu ama sigurado ako. Awan to ti kaasping ti pagmatan nga ipaina. Awan to ti makaartap iti ayan. Kandong mo nga ipaina iti daytoy nga anak mi. Ay, hagyamanak. Naisimpata ti amin at ipay nakasangpat ni senyor. Dinto pulos agatap alinukatan ti kwarto nga ayan ni senyorita. Juan, ngam no sansanan tatikas jay, ang mga no matiliwan tanto. Siguradon ta, adi na ta matiliwan. Madjakon, Pedrita. Anya? Jak igasang-gasat ti pagbibiyagan ta. Bilito. Anak damot ya parparigatin da. No agsakit da, kat ipatay dantaw. Saan ta basulen? Ay, Diyos ama na nga ase. Anya ka di daytang nga ibagbagap? Ibagbagak lang ti mabalin ang mapasamak. No dila taklunan ni senyor aputot na da Rafael kan gringo. Ay, Ket awan to ti basol ta iti dayta, Pedrita. Joseph! Senyor! Agpaboras ni Sikay di nagduduma na prutas kan nateng. Ubod, senyor. Anya kadiya kita ti prutas. Noan niya dagiti prutas ita na panawen. Para kin ni Lolita na mi esposa mi amor di paboras ni Sika. Ubod, senyor. Mas daw nga ta ni Sika, Joseph. Ha? Mas daw nga ta ni Sika. No apay na itala na ibilin ni Siak ti kastoy. Ubod nga ron, senyor. Sigud saan kayo ana isim amang-mangan iti prutas? Para kin ni Lolita. Aginaw nga minen, Joseph. Ha? At danto nagtawid iti entero na Hacienda Gabriel. Ay, nasaya at senyor. Nalaos ti ragsak ni Siak. Iso naramidan ni Siak ti amin para iti esposa mi. Ay, naggasat tulakit din nga itipas nga ni senyorita. Pudno na nagasat, Joseph. Ay, senyor. Anya nga iti kayat yung ipas nga ni senyorita. Lalaki uno babae. Napintas na sa lutsod, Joseph. Ngam para kini Siak. Kosake, kininyo, kininya. Di importante, puro napuli ti familia, Gabriel. Ay, talaga nagasat nga rutin inawan ni senyorita, senyor. Si. Ala, mapanen ni Sika iti away. Agpaboras ni Sika kadagiti prutas na para kini Lolita. Ubon, senyor. Awan may baga ni Siak kadagiti kabarbaro na inkargado dito radyo. 5 na nababaneg na kabalyero dagiti inawat ni Siak. Iso na lang, nasaan da pa'y unay na sanay nagkabalyo. Iso nagpasapol ni Siak kini amigo Alfonso, itinalaing na kabalyero na mangisanay kadagiti napili ni Siak dito'y San Gabriel. Hey! Hey! Agananos ni Sika Estalyon, likmuten ta ati rancho. Hey! Hey! Ha! Bueno, patagan di ta masungat. Partakanan ni Sika Estalyon. Ha! Ha! Si kamat gayam, Amauset. Anya dagita awit mo? Ay, nagduduma prutas ka natin at pinaburas ni Senyor Esteban Ejay Bangkag. Kasta? Ala, dumanon ka. Mudtoy day tamay sa abayon. Nadagsan sa? Saan mo't unay? Ay na,
Saan ka noonay nga nagdagsimot? Matangda kita adda dita. Ha? Pasig aprutas mo dati adda dito imbrak lang ko atekles. Mala, umay ka nga rin. Idiritsutan kita Vilya, dagito yung inyog mo. Agmerienda ka pa'y, ama Osep. Nabanog ka oday ang nangawit iti prutas kan natin. Ay, awan ang yaman na. Uray lakaya ko, napigsa pa lang. Kastoy sa ti talaga, narituran iti talon. Lakit di Ay, kunada nga rod, nga adda iti nakairwaman. ay wan Iti urayan niya nga aspito ti biyag. At dati pan nakairwan ti may isang aramid. Ay, ayan ni senyorita. Ay, dayta ti di mo kidawon ang makita kan makasarita. Ne, apay ngay. Kunamlan itlog nga ukupan ni Senyor Esteban. Ay, Di na pulos parparwarin. Amangan ka no madisgrasya kat maapiktaran di si Kugna. ay, sus, anyan dayta. Ay nasaan kung aruda maawatan. Di na matlaparwaran ni senyorita tapno makawatwat. Madino kanayon anak kapupok iti kwarto. Ay, di mo't bantayan ni senyor, di rumar ko malata no makapanawan ni senyor. Kumaano di kandadwan ni senyor ti ridaw ti kwarto da. No kasjay apumanaw. Ay, anya, ay, por Diyos, ipupok na. Wen, Ayo, madia, daks daytan. Apay nga ipupok na kat asawa namat. iso nga rod ano daduma kat makunak ajay sa laeng matsikog ni senyorita tinapatag kan kuanan. Dinan pampanunutan tirik na kan panunot ni senyorita ang masaksakitan. Ay, kat madiday ta talaga na. Talaga amade. Ngam awan maaramidan mi kan Benito. Iso ama ka amoda bitaan. Senyorita, nasalun at ti baby. Agyamanag. Maragsakan ni Esteban, lumamuan na dayta. Talaga agasem. Imbilin na akadadwa alawas ti panag-examen ko iti sikog mo. Kasta? Kinunakmet nga umdasen ti maminsan iti makabulan, tanasalun at kayo met. Kayat nga asiguraduan nga awan da ka sa mapasamak iti anak mi. Wen nga rod, adaman damagag. Sapay ko tadi ka masair. Anya dayta? Kumusta dagiti singin nga anak yo? Diyak makita dito kwarto yo Dandani, saan kon makita ida? Anya, Kinapudno na. Iliblibas ko apasusuan ida. No daduma. Di da pa yun makasuso kanya kiti agmalam. Allah, apay ngay. Masyanak kada Rafael kan gringo. Saan ngamin nga aklunan ni Esteban, aputot na ida? Diyos ko, apay akasta. Dayta ti pagladlading itak. Kinapudno na. Kandaduan na tiri daw ti kwarto mi no pumanaw. Anyan. Kasta ti kinadaksang gasak kong manang hulya. Rumbang kumasyak ti mapan ijay klinika nga pa-check up. Ngamga po iti kina-istrikto ni Esteban. Papaayaban na kan. Unay kat gaya man ti kasasaad mo. Nagrikat. Imbagkat ta mabalin mo latat ti umay ditoy. Nga uray ado ti asikasom iti dispensary. Gapo iti special akid daw ni senyor.
Ni doktora ti kasarsarita na. Isumat lagayam. Ay, uwan gayam. Apay di mo mat mapanunot ti makiasawa. Ha? Dayta? Awan mat mayat kanyak. Imposible. Iti tayo akin napintas mo. Amom, oray kastoy ama ko nak adak sangga sa tak anak ki asawa. Gapo iti kina-istrikto ni Esteban. Agyam-yaman nakpailang iti Diyos. Gapo ta pinaraboran nak iti anak akas kada Rafael kan Gringo. Kan, maikatlonton da ito inawag. Wala. Ang kasano pa yan dagi jay singin. No kasta nga ilidliding matan ti amada. Pampanunotak no anya ti aramidak manang Hulya. Ting-tingitingak ita. Noong no tinapanunot ko nga aramidan. Anya na ita? Maamuam to manang Hulya. Kasaritak tupay ni Mamang. Noomanamom ni Mamang. May sakan to kadagiti kang runaan a mapilik a pangibagaan. Muy bien, Julia. Gracias, iti anos ni Sika na umay dito Villa. Trabahok da ito'y senyor. Alaen ni Sika da ito Ala, anya da ita nakasubre, senyor. Kwarta. Umento ni Sika. Saanan, senyor? Adamot sweldo ijay munisipyo. No. No puede. Nasaan nawaten ni Sika da ito'y, Julia. Para kin ni Sika da ito'y. Senyor. Awatan ni Sika. Kaya't inton maminsan na lawas o may kantumanen. Sige. Ang yamanak nga rod, senyor. Si. Sa anak nga rodan nga agbayag, senyor. Mapanakon. Bueno, orayon ni Sika na yaban ni Sika ni Benito. Binaon ni Siak na mangarkilay ti kalesa na mangitulod ken kay dispensary. Allah, saanan anas ka na mangarkila kayo, senyor? Agurayak laangan iti lumabas akalesa di tabato. No puede. No, Julia. Aglugan ni Sika iti maarkila na kalesa. Iso na orayam ti panagayab ni Benito kay ni Sika. Sige. Kat agyaman akmanan, senyor. Hay, biyag tibak ng aya. Apay. Senyor awan sirbikin kwa na ti kwarta, basta agpaay iti sikog ni Senyorita Lolita. Agasam, arkilado pa iti kalesa ng sukon kanang itulot kini Julia a midwife ijay dispensary. Wan. Ngam dagiti singin ti pakaaburidwak. Itatasan na pumanaw ni senyor. Masigurado kasaan manen ang makaraman dagiti singin iti gatas, manipod iti inada. Ay, kaasi damay. Wen nga rod. Sapay kanayon mo't ang nakabantay ni senyor kan ni Lolita, no kastoy nga awan papanan na. Kaasi dagijay asingin, sapay lalaki da. Apay kita di aklunen ni senyor aputot na ida. Mas daawak mat ngamin. Ape akas laawan man la ti tinawid na itilangan ni senyor. Ay, di mo pa'y maibaga ita. Sa bagay. Ngam no miraem ita. Inot akas la masirayam tilangan ni Senyor Esteban ije maysa. Saan dalang amin anapudaw kay? Asino kadakwada tinakitam nga umarngi kan senyor? Jay nangisit.
Jay pinanaganan na iti gringo. Ay, kasta aya. Uray kita, ininot nga umala da iti amada. No di man unay natundiris ti agong da ita, agbaliw to. Agbaliw to kabayatan ti panagdakkel da. Sa bagay. Kita man jay may isang anak ta. Ipuridag. Saan aya alupbakmat iti ti agong na iti kayanak. Wan. Ngam ididakkelan. Saan matan ama ko na adupap. Nagbali di agong na idi nakadakkel. Ket kas jay to dagi jay asingin Pedrita. Uray kita pagbabawyan to ni senyor ti aramiden na kadakwada ita. Ay susapaw. Aguray kayo ta timplaag pay dagiti suswanyaw. Ikarkargak pay lakadagiti mamadoryo to'y linutok asaggat yaw. Anya ka diti mapaspasamak, Pedrita. Apa di matlag sardengag sang sangit dagitan. Mabisinda nga rod. O may kakit di ata tulungan na. Masurunan ni senyora makangkangag iti ibit da. Awan konsensya na nga ama ti amo ta Benito. Di ba'y ama denggan na ti ibit dagito tapno amo na ama bisinda? Pedrita. Anday ta. Nasukara kung to'y may sa. Mala, ipasusumon ka ni Gringo. Mo. Gringaw. Ay, aguray ka mat, Rafael, asukarak pa ito'y sagat mo. Dahito yung ti mamador mo, Rafael. Agyamanak. Nagsardengdan. Ngamnay, ay na, kunamlan mabisindangan niya. Ay, senyor. Saan na trabaho ni Sika? Ti mga sikaso kadagita karaho. Na puto ti muno na tao. Senyor. Ala, pumanaw ni Sika dita. Inka ipaarab ni Stalyon. Wen, senyor. Aginggat kaano ti panang baybay ani Esteban kadagiti dinak lunen nga nak. Anyamit ti agururay agasat kadagiti singin. Gagayem. Di uliwain na denggen ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. El Uro con Sangre! El Uro con Sangre! Tinapalabas. Pinilit alinukatan da Benito ken Pedrita tinakakandado aridaw ti kwarto ni Lolita. Tapno mapasusulang da ito'y dagiti singin nga anak na. Nalaos ti ragsak ni Lolita. Gapota na arakop ken napasusunametlaeng dagiti singin. Kalpasan da ita. Ingkandado metlaeng da Benito ti rikap. Iti away. Imbili ni Esteban kini Ama Josep. Ti panagburas na iti nagduduma prutas kanat nateng nga agpaay kini Lolita. Naragsak ti don anangis istorya iti lakay iti kasasaad ni Lolita. Iti may sangal daw, dimteng ni Julia a midwife ket iniksamin na ni Lolita. Inikkan ni Don Esteban iti kwarta ket nupay diawaten ti baket abalasang impilit ti don gaputa sigun ken kuana. Mamidway ti makabulan asarungkaran kenchik apen na ni Lolita. Itagagayem, adtuin tituloy tinobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Ala, pumanaw ni Sikadita. Inkay parab ni Stalyon. Uwan, senyor. Pedrita, igamam ti mamador ni Gringo. Wan, nala, ingkan.
Abitlay, Benito. Senyor, Manipod ita. Diyak kayaten na makita na kundi asikaso ni Sika. Kadagita na putot ti karaho. when, senyor? Ala, mapanan ni Sika iti ipagpagak. When, senyor? Kat Sika matpidrita. Senyor, Trabaho ni Sika ti panangasikasum kadagita. Diyak kayat nagpatulong pa ilaing ni Sika iti uray asino na tao. wan, senyor. Ha! No dakasakla na tao. Ipatarakan laingan ni siya iti sabali dagita na karaho. Ay, talaga nga awan konsensya day tao. Ngampatsyak a pagbabawyan nanto ti ar-aramiden na kadagiti inosente asingin. Gatda kayo mat. Oray maladaga kayo pailaan. Bilbilinan kayon. Ipakita yun to iti amayo. Anagbidot iti panangiruruman na kada kayo. Agawaan niyo ti dumakal, Gringo, Rafael. Insert ko dito yung ti armos-armo, senyorita. Bilin ni senyor. Anya? Ayan ti asawa. Madaman ti panagkapena. Unay maddan. Ultimo ti papan ko iti komedor. May paritan. Amangan ka no agkamali ka iti ulog mo. Kat maapiktaran ti inawam. Aglaplabasan. Aglaplabasan. Di kaksangi. Ang mga nukalaat nga umay dito eh. Saanan apan agtungo ti kastoy nga aramidan na. Panangiruruman. Saan mat umay ka, agar masakan. Isupay tinangisagana iti pamigatam. Adda na okisan, analoom apapaya nga inikan na iti gatas. Nasaya adda iti aparakan ka. Ni senyor tinangisagana. Anya? Sabali lang dito abokado. Adamot gatas na dayta. Kat dito inumam. Tubog mo ti prutas. Sige. Ibatim lang taditan, manang. Ngala, agarmasar kan Wen, basta panahon na kwan. Makaamo akton. Oh, maturog kan, mi amor. Aday ta. Sa balilaengen te ramatan ni siyak na ules. Tapno saan na may storbo ni Sika na maturog. Saan aklatan nagsasaw? Bueno, maturogan ni Sika. At talaeng ni siyak dito'y kwarto. Itinto niya plag ni siyak na kodson. Iti swelo ti pagidaan ni siyak. Saan mi espuso? Dito'y kamat lang ang abay ko. Kaasi kamat no itikit din sweldo ti pagidaan. No. Saan na panunutin ni Sika ti kasta? Awanan yaman na, no iti swelo ti pagturugan ni siya, tadamat kodson. Sige. At talaeng kitain ni siya kiti lakasa, sakbay na maturog ni siya. Adalen na naimbag ni siya ti mapa. Mapa. Ti iduldulin na amapa. Napatiglaunay kan kwa na. Nakandatuan ti lakasa. Rejay. Lukatan lang ti lakasa. Agin tuturugak. Paliiwag ti asawak.
Pedrita, adda ka no papanan mi kini senyor. Nasayaat. Maisarap kung tumanandagrin ko kan Rafael iti ayan ni Lolita tap nagsusuda. Wan, ngamne. Siguradum adi mo ba'y bayagan ti kaadaday jaya? Irwar ko adagos ida, apaman ang makasusuda. Agandad ka lang, Pedrita. Laglagi pa madakkel ti panagtalik ni senyor kadata. Jak kayat amadadahil dayta. Wine. Sige, mapana ko ni J. Quadra. Tairwar ko da istalyon kan Brutus. Apag iso, di gusto ko dagiti singin. Apaman ang masibot da senyor kan Benito. Isarap kung tuidan iti ayan ni Lolita, tapasuswan na ida. Masigurado nga apaman ang makasusuda. Maturog dan tumatan. Gundawayak tumatan ti mapan iti ayan ni Senyora Agusta. Tay bagak ti bilin ni Senyorita Lolita. Anya nga tati plano ni Senyorita Lolita. Anya nga tati ibaganakan ni mamang na. Mamak to matlaang. Isagana kong tidigos da gringo kan Rafael. At dayta, istalyon. At gwapo kan. Bagay mo talaga tinagan mo. Bagay mo't ni Senyor Esteban asikat ipagsakayan na. Oh, niya. Nakasagaran ni Sika, Benito. Uwan, Senyor. Husto, kasta ti kayat ni siyak na suot ni Sika. Apag husto mo't gayam dati dog ti manggas na nainted ko na badom. Ken dayta pantalon ni Sika na maong. Uwan, Senyor. Ken dayta daan na gurra. Bagay mo, Benito, kaslapod-pod no meten na nalaing ka na kabalyero. Kabalyero! Senyor. Bueno, sa kayantan, dagiti kabalyo ta, Benito. Vamos, Benito! Uwan, Senyor. Mala, pasuswam idan, Senyorita. Dagit anak ko. Anya, agiddandan. Ha? Sakloton ni Rafael, taigdamak ni Gringo. Tapno agiddandan a pasuswam. Agsinublat dalangan manang. Oray kat saan damat nga agririri. Sa bagay, Kay kayat kong agsinublat da. Tapno maarakop ko ida, kabayatan ti panagsusod da. wan matkit diya. O sige, una-umon ni Rafael. Wan manang. Nene, apay ngay. Agsangit mat ni Gringo. Ay, lokod to yan. Makaawat samot tayo. Dinan sa kayat nga iso ti maud-ude. Ala, isun ti unaon. O sige, umay kan Gringo ha. Si kanti umunang agsuso. At tuwing tiga-atas mo anak. Ay na, ti anak po na ya. Di na kaya timod-udi. Rafael, di ka agriririwan. Urayam ang makasuso ni Gringo, ta si Kantumat, ha? Ay na, nakaayayat da. Makaawat dan sakit di nga agpayson iti sao. Nakaturog dan. Kaduan ka namang ipan iti kwarto da, manang. Wan, Ipay data ida kadagiti kuna da. naimimbag no ije ti pagturugan da. Tauray awanak tupay, sigurado asan da amatinag. Ala, rumwartan dito kwarto mi. Agsubliya kadagos dito Apaman ama isimpa da Rafael kan Gringo kadagiti idata. Amangan no kalata sumangpot da Esteban kan Mang Benito.
Benito, agragsak met ni datayta. Oh, bukbukan ni si kay ti vino day tabaso. Wen, senyor. Nagkasat ako itang aldaw. Kasla may saak meten abak ng itakasang saangon ni senyor dito taberna. Umay kanuita ni Alfonso dito taberna. Orayan ta dito yan, Benito. Iso, ti kaduwata na ginom. Ay, kasta ka di, senyor. Ket, kalpasan ti panaginom tayo. Amangan, no agawis ni Alfonso na mapantay tayan dagiti bailarina. Ato, tinagpipintas na bailarina. Mangpilin tumeten ni si kay ti kapareham. Nanginan sa ti bayadan no mangayam iti bailarina ti customer. Senyor. Saan na problema da itabi nito? Siyempre, siya tagbayad. Abay, saan na kaya ni si kanapadasan? Ti agarako piti sabali na babae? Ano sanlatan ni si kani Pedrita, Benito? Ni senyor Mate. Bakit ni Pedrita, Benito? Sa palilaeng, no dahi tay bailarina na sexy, ti makaduwa ni Sika. Paubingan jay bailarina ni Sika, Benito. Inarkila kun to'y kalesa. Tapno nadaras ti isasangpat ko iji balay da Doña Augusta. Sapay kumatamadanon kun to, kat makaumay matadagos. Kabsat ako, Chero. Iparpardas mo basit. Papartakam day ta kabalyo, kat agdardarasak. Anya nga tangag pa iso ti ibaga ni Senyorita Lolita iti inana. Anya nga tati kunana plano na para kadagi jay singin nga anak na. Ay, maburbur siya anak iti daytoy. Amang ano ad-adda lang nga agbanag anak kapimpiman dagi jay singin. Ay, saan kumamot ata kaasi dalaeng. Inaldaw nga gituludak iti prutas kanatang dito'y Villa, Pedreta. Bilin ni Senyor Esteban. Iso di ka masdawan. Kastagayam. Ay, ayan nga ni Senyorita. Kas iti sigod. Ando lang iti kwartuta. Ngam adda ita ni Senyora Augusta ijay akasarsarita na. Ay, kastaya. Ay, nasaya at Ita lang nga umayman yan ni Senyora ta sinukon ko. Ngam no jak sinukon. Awan lati amukon nga umay. Masuron nga pin kan ni Don Esteban. Ay, apay nga men. Siyempre. Di daw na'y agkadutdutan. Di mo't amo ni Senyor ti mangay ayo. Kat agpaspasugnod ni Senyora. Ano ba nga amo na ti mangay ayo ti amo tayo? Ay, katawa nga ro da, senyor. Awanda, inkuyog na ni Benito. Napanda ijay ilay. Ay, nasayaat nga ro akong diway, Wan, agasam, nangarkila akon iti kalesa, tapno makasubli ak adagos dito Villa akaduak ni Senyora. Ay, uwan mat, Takamkamatan nyo ti oras. Saan laang aday taa? Siyempre, imbatik dagiti singin iti kwartuda, nga awan kadwada. Imbag atasaan da pa'y anak kariing, aging gaasim mang puta. Ay, delikado ti araramidem. Makadakal da pa'y blaset. Saan mo to na basta mapanawan idya? Uwan ngamno ita, mabalin ko lata panawan ida, nga oray siririing da. Saan da pa'y la makaalis iti idada, iso nga awan pa'y lati pakadisgrasyaan da. Sa bagay, uwan mat kahit diya. Ay, oraya ko ni Senyora Augusta. Kasaritak man mat. Adakan ka. Panawan ka pa'y laang ditoy. Inak kita ang dagi aw-awir ka.
Nagpayagmat ni Senyora Agosta. Kinuna na ang mabiit laang tagsupli adagos, apaman ang makasarita na ni Senyorita Lolita. Anya nga tamot tibaga ni Senyorita ken ni Senyora Agosta. Napatag kanunay, kuna ni Manang Pedrita. Urayik lata sumangpat ni Senyora Agosta. Ibagaktan ti plano. Well, naskan nga ibagakton. Narigat no makipagnanaedaklat ta dito'y balay na. Mabainak maten ang makipangpangan latan. Tadinak mat kaya apagbalinan ababaunan. Ay, adda sumungat akalesa. Sapay kumata nakaluganan dita ni Senyora. Kasaritak ton, taagpakada akong tungkuhan. Ha, ni Senyora Agosta tinakalugan. Agiyaw manak, talaga nga agpakada akong tungkuhan. Anya timbaga ni Lolita kini Doña Agosta. Gagayem, di uliwayan na dinggan tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro un Sangre! Insulat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino. Direksyon June Ribotazo. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ni istasyon El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, nagtultuloy tinalaos a panangyalikakan ni Don Esteban kinilulita, bayat ti panaginaw maninda ito'y. Masyanmat ni Pedrita kadagiti singin, ket inururay nati ipapanaw manin ni Don Esteban. Apaman ang nakapanaw ti Don, dinardarasan ni Pedrita alinukatan ti silid ni Lolita, tapno mapagatas daytoy dagiti anak na. Kalpasan dayta, pinaturugan ni Pedrita dagiti singin, sanapan na sinukon ni Doña Agosta, gaputa daybaga ni Lolita. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ay, agyamanak, ni Senyora Agosta ti dumsaag iti nagsarat ang akalesa. Talagang agpakada akon kankwana. Urayak latan dito'y balkon. Anya nga tatimbaga ni Senyorita Lolita kankwana. Oh, Edita, kaslaro ngayon nakmata sumangpot. Juan, Senyora. Sika mo. Pagaro pa misakit ya saan ka nga sangputan dito balay ko. Kwa, Senyora. Saan mat? Kwa ngamin. Anya, Edita. Masikuran akon. Kasaanak matlaangan ang makasarak iti pagsarkak at trabaho. Ano panunot ko ana sa isaya at numapan akon iti Manila. Manila? Juan, Senyora. Adda kasinsin ko ang nagdapat iti may sa aka-iskwateran itiyay. Patyak nga dan bukod na pag naadan. Iso ti mapan ko sa pulang. Kwa, di ka agkanat, Edita. Adda nga min pampanunutot manipod itay nalpas kami ang nagsarita ka ni Lolita. Ha? Anya ka di tinagsaritaan nyo, Senyora? Tinasaya at umay ka. Iti unat ti pagsaritaan ta. Umay ka. Anya nga taday, Chay? Diyos ko, nakariingan da Rafael kan Gringo. Agsangsangit dan dita kwartuda. Nga ma, saan sapay na asimmangpat ni Manang Pedrita. Manipod iti nang ibaunak kan kuana. Nakakaasi at talaga dagiti singin nga anak ko.
Ang ama, sana balik. Patsyak amay paayan danton iti umno apan nakataripato. Apaman amay patungpal ko ti planok. Nasakit nga awatat na ito eh. Ngam nasaysayatan. Ngam ti parigatan lang ni Esteban ida. Diyak namnamaanan amaaklon ng tumatla ida nga anak. Amok ti ugali ni Esteban. Isuan na saysayatan no aramidot itan ti amok kapag sayatan da. Danapag ti kabalyo. Dalakit ni Esteban ti sumangkat. Kita ti tamalkuan. Isudang agpay sa dagiti sumungad. Awan pa'y ni Manang Pedrita. Anya nga tati aramidan ni Esteban. Numamuan na apimanaw. Amangan nadamagan nanto no sa dino tinapanan na. Kat saan ang makapaglibak ni Manang Pedrita? Nagbayag mat ngamin. Apay nga ta nga awan pa'y laang. Magamon ni si kakadagita kabalyo, Benito. Kaya't ni siya kong taginana. Wen, senyor. Agdiretso ni siya kiti kwarto na yan ni Lolita. Napintas ti awis ni amigo Alfonso. Agpili kami kadagiti bailarina na mabalin na ipan kadagiti kwarto na nakasagana iti Casa de Amor. Ngam sanen, tagur oray ni Lolita. Nakaariwawa dagita na karaho. Anya tararamidan ni Pedrita. Tadi na pagsardengan dagita. Amangan no saan metla na makay nanani siya. Gapo iti kinaariwawa ta. Karaho dagita. Paiman. Pedrita! Pedrita! Ayan ni Pedrita. Somrek ni siya kiti kwarto. Awan ni Pedrita dito'y kwarto dagito'y nakaraho. Hoy! Apay na nakaariwawa kayo! Agulimat ni da kayo! Ha! Amangan no dangrag ni da kayo nakaraho! Saan? Saan ni Amor? Di mo dangrag na anak ko! Ha! Ni Lolita! Nasim! Bayang latay na nagsangit dita! Basta di mo itadangran! Ha! Siyempre! Sige! Agariwawa kayo ata! Karaho kayo! Agyamanag, kunaklanod ang ramidan. No, mi amor. Gapo itimbagam saan ko na dinangran ida. Mi amor. Aday baga ni Sika? Tangay, kagurguran da Rafael kan Gringo. Kan tangay di mo matla maaklon ida asik ati amada. Napanunot ko anasaysaya at no ipaiwan ko lahangan iti sabahan ni. Kay? Itid ko kan ni mamang. Kat mga lamat ni mamang iti mga awir kadakwada. No pwede! Di mo kaya? No pwede, mi amor. Kaya't ko na dumakil da iti sidong ta.
Taisoda ti pangitas alam ni Siak, itigura ken sakit tinagam ni Siak, na nagbalin na pendiho. Anya? Pinindehon ni sikan ni Siak, Lolita. Naimbaglaingan, naawan sa bali na makaamo, malaksid ni Sika, kanti ka malala ni Sika. Karaman da Benito ken Pedrita. Tanusan, amangan, no Sika pa'y tinapatay ko. Saan? Saan na po na itang ipapabasol mo kanya? Patsyang! Mi amor. Dispensa. Nadiswan ka. Tas ikaw ngamin, mi amor. Di kagsarita iti saan na magustuhan ni siya. Tapno saan ka na makabil. Oh, mi amor, dispensa mi. Por favor. Iyadayok lang ang dagiti singin ng ti parigatam ida. Maibturak ti Jakpan nakakita ka na kwada. Ti Jak maibturan. Kati pa ng parigat mo kadakwada aging gating ka na. No pwede! Kaya't manumnisi ka ti makabil, Lolita! Ha! Saan na natangken ti ulom? Tamangan. Numapatay ka na talaga! Ala, angay naibus sumatilinaon dagita mamaduryaw, maturog kayaon. Just kay kayo asingin, sangit kayo lasangit. Imbagta di na kay lig-isan ni Senyor Esteban, kagurguran na kayo talaga. Ay, napananmet nga ta ni Pedrita ya. Agar aramid sakit iti pakasisan tiyan na. Kanayon lang ay baga kasayatin na titrabaho na. Ha? Ay na, adda kayo gaya man, Benito. Ay, jaski ka, Pedrita. Napanamaya. Nagkapuak ija ili. Adda nang ibaunan ni senyorita kanya. Kahit pinanawam dagito'y aw-awir mo. Ti amok kat mabiitak laeng. Sa maysa, nagsusuda iti inada. Sakon to pinaturog ita. Anya, linukataman ng ti kwarto ni senyorita. Wan, pinasusunad iti anak na. Apaman anasibot kayo kan senyor. Ay, agar aramid ka talaga iti pakaikatantan dito yung Villa, Pedrita. Saan to amamuan ni senyor? Ti kunam. Pangasim ka diya, di kan agsaupay. Pampanunutik lati ka sa saada. Jak kaya't amadadal ta kini senyor. Di nam to maamuan. Sika no ibagam. Asino ti dumsag di tanagsardeng nga kalesa? Ni Senyora Augusta, senyor. Anya ti gagara day tanagatugangan ni siya? Siyempre, sarungkaran na siguro ni senyorita. Kan umay na nga ta kumustahin, dagiti singin nga po na. Senyor, siguro may mayat no alaen-laengan ni Senyora Augusta dagiti apo ko na, ta ison ti manghaywan. Anya ti kinunam, Benito? Senyor, dagiti singin. May mayat siguro no itadyon kini senyor. Saan mo na ituloy day tanay bagbagang, Benito? Senyor. Dito'y Villa na dumakkel dagiti karaho na singin. Kaya't ko na ipalakam kadakwada, ti saem na impalakam ti inadakin ti amadakin ni siyak. Senyor,
Saan mon nasawan pa'y tikas jay, Benito? Uwan, senyor. Susapo, delikado gayam dagiti singin. Pinarwar mo't laang ni Senyorita Lolita. Ay, nasayaat. Kat dagiti singin, At danda Senyora Agusta kan Lolita iti kwartoda. nasayaat nga rod Mayat nga rod no umayakanayon ni Senyora Agusta dito Villa. Nawayan ni Senyorita Lolita. Ngam, amon ni Senyora ti mararamid ditoy. Anya, Imay idikalman. no kasta? Nakita natin nakakandado ari daw ti kwarto nga ayan ni Lolita. Iso siguro nga imay manan tapno amon na no talaga ang nakapupok ni Senyorita. Ay, delikado talaga. Aguray ka. Api akaslada pa kadanagam launay. Delikado dagiti singin. Talaga gayam na ituding ang maparigat da kini Senyor Esteban. Nagtali na agdalaeng dito Villa. Anya? Ipalakam ka no ni Senyor ti saam alaklak amon na. Gapoy ti pan nakikamalalan ni Senyorita Lolita. Ha? Kaasila ang dagiti singin, bakit? Miss Posa. Anya, timbagbagan ni mamang mo. Kailiw na dagiti apo ko na. Dayjay laeng. Awan ka diti imbaga ni Sika kontra kini siya. Amang ano imbaga ni Sika. Ti araramidan ni siya na di may kanatan. Di nanto maamuan. Muy bien. Basol mo. No apay nakastoy ti trato ni siya. Mi amor. No saan la na nakikamalala ni Sika. Napintas ko ma ti kasasad ni Sika. Por favor. Patyan Saan nagsaon ni Sika tamakapong tutlaeng ni siya, Lolita? Hala, agsobli ni Sika iti kwarto. Ewan kayam. At napapanan ni siya kintot bigat. No may tuman jainam, sananto na maamuan na adda kagkayam iti kwarto. Bilinan ni siya ni Pedrita. Ibaganto ni Iso nakadwa ka na pimanaw. Iti kasta, dinaganto makita. Una yan ti kastoy nga aramidam kanyak. Una yan anagranggas ka. Halag, subli ni Sika iti kwarto, Lolita. Paisaganan ni siya ti taraon, tay serek ni Pedrita iti kwarto. Manang Pedrita, nakasaritam ni Julia ang midwife. Wan, desidido nga gikat iti trabaho na, gapo iti nabasa na asurat mo. Agyamanag. Mas daawak. Anya tinsurat mo kan ni Julia. Api akabaulan na nga isakripisyo di trabaho na kas midwife iti dispensary. Maamuam to. Ha? Tangay nakapanawan ni Esteban. Mapangka ijarwar. Padaanam ni mamang. Umay ita? Wan, alana. Inkapadaanan manang Pedrita. Apaman ang sumangpad. Ibagam nga umay adagos iti dayti a kwarto nga ayan ko. Wan, o sige, mapanak ko. Mapanak ngatan iti kwarto da Rafael kan Grigo. Alaak ida ditoy. Kat isag anak idan iti planok. Parubuat akon dagiti anak ko. Anya ti aramiden ni Lolita. Gagayem, di uliway na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Technical Supervision, John Ligligan.
Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Inapalabas, adda plano ni Lolita nga ramiden kadagiti anak na, tapno mailisida iti kinaulpit ni Esteban. Isungarod timbaga na iti inana. Inururay met ni Edita ti panagsubli ni Doña Agosta iti balay na. Tagpakada kumanda iti apumanaw, ngem inggawid ti Doña, tadda napatag ama kagapu. Iti sasangpet da Don Esteban ken Benito, saanan ana ilimad ti papanaw ni Pedrita. Dandan manan sinaktan ni Don Esteban dagiti singin, ngem empukaw ni Lolita ti panagpakpakasina at dinadangran dagitoy. Gaputamasyan ni Benito kadagiti inosente as singin. Insingasing na kini Don Esteban, anila kumandon ni Agosta ti mangaywan kadakwada, ngem nakapungtot lang ti Don. Itagagayem, dinggan nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. El Oro con Sangre! Mapana ko ni ti Sileta Rafael kan Gringo. Alaak idan iti kwarto mi. Isaganak idan iti planok. Parubuhat ako ang dagiti anak ko. Diyak ragbang nga ramidan ti kastoy kadagiti anak ko. Ngam kasapulan. Nakaturog da. Magkatak idan. Ipan ko iti kwarto mi kat parubuhatak ida. Dandan ilakit di itan ni mamang. Ni Rafael da ito'y. Rafael, anak ko. Oh my God na. Si Kamat Gringo. Oh my kamatan. Marigatan na kamang pagkat kadakwada ato. Nga may kagumaag. Oh my kaywan, anak ko. Tayo yung timawad ya pa ng pasusok kada kayo. Isong agsusok kayo anay bagha. Gringo, anak, sabay ko matagkita tantupay. Kastamat ka ni ka, Rafael. Sabay ko matay turong ni Apo Diyos, ti omno para kada kayo. Agtiso kamatan Gringo. Tay sagana kong dagiti ipakuyog ko kada kayo iti yada yuyo. Di rumbang nga masangputan na kayo pa iti amayo adi mang bigbig kada kayo. Kitulbag tilakasan ni Esteban alinibas ko. At lukatak tilakasan na ayan dagiti napapatagkan ko na. Makaamumaditaan. Aday na. Nagudwa kong dahil telaan na kayo ritan ti mapa. Nitsak ang bitot. Mapati Hacienda Gabriel da ito ay nakatingkon. Rafael, Gringo, da kayo ti agtawit iti Hacienda Gabriel. Iso apagguduan nyo da ito ay amama. Dagito iti kakaiso na ama ipabalon ko kada kayo. Manipot iti amayo. Dito ami dayon. Pero war ko maten. Diyos ko. Pakawanin na kitikas to'y nga aramidot kadagiti anak ko. Katsapay ko ma. Mapakawandak tumat dagiti anak ko. Intod madanon ti altahaw. Anya ayat ti pakariribo kang Pedrita. Itay kapayla di makaid na dito'y ayan ti gate. Adda urayak. Asinaw. Basta. Kas kalamaw, awanan ditan.
Uray ka lang, mangurat ditan nga agtengteng nga ag. Nuing ka kumabantayan dagiti awawir mo, nasaysaya at pay. Ay, di ka man makibiyang. Di mo't imbilin ni senyor ang mapan mo alaan dagit ay prutas kan natang ijiaway. Ah, ay hunan niya. Ay, nalipatak mo tang. Sigamat gayam ti di mangar aramid iti trabaho na. Inkaan! Oo, ano, sige. Sakaya ko ni Brutus, tapno na dardarasa ka makadano ni Jayaway. Ay, imbag, tapumanaw ni Benito. May mayat no di na makita ni Senyor Agusta no umay. Kansapay kuma, tasaan pa'y asumangpet ni Senyor Esteban. Anay ka. Nayas pilik ka na kayon ti sagkaysa kayo amit anyuan. Pagkawanindag anak ko. Ikararagan kayo iti unos ti panagbiag ko. Oray di na kayo kayat ni papayo. Taday ti kapapatgan kan ko na atela ti kinudwag a pinangbalkot ko kada kayo. Dagito'y matagpat da medalyon nga insagot kada kami ni mamang ko. Ti ipabalon ko kada kayo. Lolita, anya ngay, naparubuata mong da Rafael kan Gringo. Ilusin Wan mamang, inyas pilik iti tala na ibalkot kada kwada. Dagito'y medalyon nga insagot mo kada kami kan Esteban. Hindi nagkalaysa kami. Alawan. Umay kayo na po, umay kayo na. Diyos, Rafael, Gringo. Tarabayan na kayo, ti Diyos. Ala, intayo Lolita, intayo na po. Diyos ko. Oo, nandagiti anak ko. Diyak tumakita itaan. Ngam nasaysangatan na maya tayuda. Ngam ti parikatan ina ti bukod na nga ama. Pagkawanan na kiti daytoy nga inaramid ko. Diyos ko. Senyora, apay, pangipanan niyo kada Gringo kan Rafael. Ay naawanin ti ado sa lunsod, Pedrita. Isiramat laang de taruangan alandok. Ala, tiyak among alaan niyo dagiti anak na senyorita Lolita, senyora. Ay no, makaamukan iti among Pedrita. Ay kapsat, abuga mo ti kabalyo. Mapantayon. Ay susapaw. Impanawon ni Senyora Agusta da Gringo kan Rafael. Apay ngaya. Isara akong tiruangan. Tama pa nakidiayan ni Senyorita Lolita. Anya, impanaw ni Senyora Agusta dagiti singin. Juan Benito. Ay sos, delikado takin ni Senyor Esteban inton sumangpet. Iso nga rod ti ibagbagak ka ni Lolita. Ngam iso ka no ti makaamaw. May baga na ya ti kasta, kat nakapupok mo't iti kwartuda. Sigurado adata ti pagdasalan ti pungtot ni Senyor Esteban. Siyak launay Ay sus, kasano da ito yan? Ay, surutak ni Dunya Agusta. Anya? Masapul nga isubli na dagiti singin dito, Villa. Mamati kamat nga itod na pay. At datulag da ka ni Senyorita Lolita. Anya? Isumot laan nagkaraumay ni Senyora Agusta ta adagayam nagtulagan da. Ay, kasano da ito yan, Pedrita? Anyat ibagata ngay kini Senyor Esteban. Dagon, mi amor. Nakaturog ni Lolita. Idisok dagito'y prutas na imported diti lamisita. Nasaya at dagito'y ginatang ko na prutas para itisikog na.
Saan la namamin madlaw ton tisikog ni Lolita. Lolita, mi amor. ¿Por qué? Konaklano nakaturog ni Sika. Agsangsangit ka. ¿Por qué, mi amor? Saan nagtagari? Bueno, nuan yaman ti makagapo, nagsangsangit ni Sika. Saan ka napilitan na mangibaga? Mi amor, pagawan anak, na di mo pakaragsakan ti naramit ko. Apay, anya ti inaramin ni Sika. Inted kon kan ni mama, the gringo and Rafael. Anya? No! No puede, Lolita! Bayam idan iti poder ni mamahang. Pangaasim, mi amor. ¡Vamos, Benito! ¡Alerto! ¡Atacan, Benito! ¡Ha! 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 Saan mo na panunutan dagiti sigin nga apo ki Esteban? Tangay di mo mutaklunan itang anak mo. Awan pakibiyangan nida kayo kadagitay na karaho. Irwar mo itang. Uray patayon na kita, Esteban. Saan ko ngay bagano sa dino ti ayan da Rafael ken Gringo? Irwar mo dagitay na karaho. Awan dan dito balay ko! Saan nakabalikogan? Irwar mo itang. No di ka mamati. Ala, sumrek ka. Agsukimat ka ito nagtibalay ko. Tapno mamati ka nga awan dito yan nagitepok. Benito! Somrek ka dita balay ti katugangan ni siya. Sa pulang dagiti anak ni Lolita. Awanin dagiti anak ko, manang Pedrita. Senyorita, iturad mo ti dimon pa nakakita kadakwada. Tangay na kamugayam ti panakaya dayoda. Wen, kat italaan amiris ko. Isumat lang ay pupupok na ni Esteban iti kwarto. Tapno saan ko ang mapasuso na gijay anak ko. Kaya't naapatayan ina. Ngam kaya't naaparwaren asaan nga iso ti akin kapuanan. Diyos ko, imbaga na dahita? Wen, Naranggas ni senyor. maawatak matkiti. Saan nga minamamati nga awan kamalala? Saan na mapunas iti panunot na aliniputak? Dahita tinang sabitong iti panunot na iso at tinagsarsardangan na paspasakitan. Kasi matagidya anak mo. Sapay naglulumpo asingin. Dagidya iti swertem. Ngam kasanupay katawan damutan. Sapay ko ba? Panasayat nga ima tinagtungpalan da. Anya ti kinuna ni senyora. Saan ka di nga iso amis mo timang padakkel kadakwada? Bagatan ni mamang. Sa maysa, diyak kayat nga da pakaringkuran na. Adda dagiti kinasarsarita na ama katulong. Ngabdiyak ka mo, no iso dati mga yuwan ka dagiti anak ko. Asino da? Daidi ita, kanhulya. Iso dati kinasarita ni mamang. Ngabdiyak mo, kat saan nga iso da amis mo ti mga yuwan, wano mang padakal.
Awan mabalinda apang biyag kadagiti anak ko. Ay, kasano nga rodan da ita? Tsaka mo, naririto ka na, Manang Pedrita. Amok nga awan ti asawam, iso nga imayak adago si iha. Mamang, kumusta dagiti anak ko? Patsik na daday tinasayata ka sa saad. Imayak ka po tanapatag ti bagakat ka. Maipapanang kadakwada. Kaslakastan. Anya dayta. Baknang kamatan iha. Tay nasawa na kangarod ni Esteban. Aglaplapusanan ti sanikwa ti asawam. Kataginggat agasawa kayo. Sanikwa mat ti sanikwana. Apay kasta ti ibagbaga, Mama. Uray anyat mapaspasamak. Ipakitam ti kinapudno nga asawa ka ni Esteban. Tapno di nakaisina. Aganos kay ti dinana, Lolita. Tangay, at danton anak yo. Nga iso ti amuna nagtaod kan kuana. Amom ka din no apay nga ibagbagak ti kastoy iha. Apay, Mama. Tapno at dalat tapag biyagam. Gaputain lako kun dagiti sanikwa anapanawan day di papang mo. Anya? Awanan ti tawid manipod kada kami iti day di papang mo iha. Gaputain patawid kun kada kaya'y singin nga anak mo. Mama. Juan, inlakok amin ang asanikwa tayo. Tilaangan balay kan tinagsaadan na asular. Kan tisang kabasit adis so apagap-apitan iti pagay tinabati. Umanayan day jaya pagbiagak aginggat matayak mo tiha. Anya? Kukwam tungot lang dagi jaya nabati. Inton awan ako. Mamang, kasano dayta? No impatawid yo kada Rafael kaning gringo. Kasano? Inted ko tinaglakwa kadagiti tao ang mga hewan kadakwada. Kinunak, adaya inted ko adak kalagatan ti kwarta, kat umdasan na pangrukyan dang agbyag, iti sa dinuman napakadanunan da. Kaya't yu asawan. Inya dayuda dagiti anak ko. Wan, di ka madanagan. Inyunay unay ko nga ipakaamunan to, no sa dinuman ipagpermanen tiyanda. Mama. Wan kayam. Saan na may sa tinangyawatak kadakwada? Iso nagsina dagiti anak mo. Diyos ko. Makitak to pa'y nga taita. Imbagak mata, Lolita. Inyunay unay ko ti panangipakaamudan to. No sa dino ti pagpermanen tiyanda apag naedan. Iso nga orayan tayo ti pakaamuda. Asino tinangtedad na kadagi singin, senyorita? Di na imbaga. Ni, apay ngay. Nasa hisaya at kanunudyak maamuhan. Tapnudyak gamdan asurutan wano sa pulan ita. Anya? Ay, makmakla atak kadagiti mapaspasamak. At damot kit di rason ni mamang. Kasano na ito yan? Diyak mapakawan ti bagik. Senyorita. Diyak mapakawan ti bagik iti naramid ko kadagiti anak ko. Italama amiris ko asan arumba nga kasya iti naramid ko. Ay, anyan ti kastoy. Manang Pedrita, kasaritam ni mamang. Barang siya ti pangibagaan na no asino dagiti nang tadan na kada Rafael kan gringo.
Saan nga taada hulya kan idita? Isu dati atapat. Ngam saan ka no? Sa balik ka no tao. Anya? Daka no lang idita kan hulya ti kinasarita na nga agsapol iti tao. Ang makabaal amang padakkel kadakwata. Anya? Ngam, di mat inla ko na dagiti sanikwayo. Kat inted na kadagijay nangala kada Gringo kan Rafael. Kasta ti kinunana. Isa pang nga asim manang Pedrita. Sarakam da di ita kan hulya. Amuam no iso na tinangala kadagiti anak ko. Asino dagiti nang italkan ni Doña Agosta kadagiti singin nga anak ni Lolita. Gagayem, di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributazo. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, nakapungtot ni Don Esteban, idinamuan na nga inalan ni Doña Agosta akatugangan na dagiti singin nga anak ni Lolita. Si tuturedmat ni Lolita nang ibaga iti asawa na ti makagapo, no apay akay kayat nan amayad dayo dagiti singin, ngem ti agtalinag da iti sigong da. Iti may sangal daw, napan ni Doña Agosta iti Villa Gabriel. Imbaga na kini Lolita ngayon lakonan dagiti sanikuana, ket awanen ti tawiden ni Lolita, gaputa inted na tinaglakwan na kadagiti tao, anangala kadagiti singin. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Kung aasim manang Pedrita. Sarakam da ita kan hulya. Ha, Amuam no iso da tinangala kadagiti anak ko. sige. Ngam amang ano agungat manin ni senyor no pumanawak ajak agpakada kan kwa na. Bayang, siya kunti mangibaga nga at napangibaunakan ka. Sige nga, Rod. Inak agrobwatan. Esposa? Anya jay nangeg ko? Adda pangibawnan ni Sika kini Pedrita? Wen, mi amor. Sa dino? Ko, anta kayat ko akanan. Galat, kasla makapang panganak itising kamas. Iso, bauna ka mapan ije merkado. Apay na di kagbilin kini Benito. Mapanita ije away. Ko, mi espuso. Awan sama tinagmula itising kamas kadagiti katalunan tayo. Awan ka di? Awan ti amo. Bueno, ibaga nga rod ni Sika da saan niya agbayag ni Pedrita. Masapol na dalata kadwa ni Sika dito Villa. Wen, ibilin ko dayta. Sige, mapan kami kin ni Benito ije rancho. Ado tinaskan na si Kasuan ni Jai. Sige. Agyaman ak. Pumanaw da kan ni Mang Benito. Nawayan ni Manang Pedrita amapan iti pangibabaunak kan kuana. Awan matan ni idita diti poblasyon. Sabali mat gaya mon ti agnanaed iti sigud a pagnanaedan na iti asideg ti taberna. Ni Julia a midwife ti inakitaan iti dispensary. Oras ti duty na ita. Parang madanon ko. Ay, mas daawak mat ka ni Senyorita Lolita. Impayadayo na dagi anak na. Sa ita, pabirok na matlakan niya.
Para kan kaday kasing kamas, manang. Kaninyo kanimang Benito. Anya, susapo. Kunak dumakapangpangan ka iti singkamas. Kastat impambarko kan ni Esteban. Ngamtsak kayat day ka. Iso nga alaamon. Ay, Masigurado nga awanan ni Julia iti dispensary. kas jeti ko na di nakasaritak a nurse. Kalaat ka no anagikat. Kat ni Edita. Awan. Jak amo no sa dino itati ayan na. Taawan mo ti makam mo. Sa maysa. Saan gaya man ang nagsubli iti sigod a pagnanaudan na iti pimanaw diti Villa. Iso dalagit di tinangala kadag gringo kan Rafael. Nasaya at launay no isuda. Wan manang Pedrita. Makitak tumot lang dagiti anak ko. No da Edita kan manang Julia tinangala kadakwada. Benito! Apay ama, Ay, putlo ka di jay na diamagni. nga anya, Kanon ijay Villa dagiti singing nga anak ti Senyor Esteban. Senyorita Lolita. wen, inala ni Doña Agosta. Yaket intulok ni Senyor. Nakapungtot awan mo't la tinaramidan na, edi nagsangod akin ni Senyora Agosta. Ay iso. Ay apo. Ingkalintigan ni Senyora Agosta, at angay di naklunan na putot na, nasaysaya at laangan no may panaw da ijay Villa. Ay anyan. Sipay dagiti nga anak din. Benito. Hawin nga rod. Sa bagay. Diyan at kabalan ni Senyora Agosta. Sigod matabak nang diyan niya. Awan ka nun ti kinabaknang da. Ay. Ang runa ita, tayin lako nan ti daduma na batbate a kinabaknang da, edi si bibiyag pa'y da edi asawa na. Apay ngay nga inla ko na. Tsaka mo basta ti namwak, kahit inlako na. Yan dagiti babak nang. Mamatiak ani Don Esteban ti ama dagijay asingig. Ay. Jak mabalin ngay baga da ita, talaga amot adi naklunin. Anya ngay nga ro, kat sa balimat nga mintiro pa da. Apay kit di Panawan ka pa dito ama. Tulungak ni senyor iti aramiden na. Sige, Benito. Kasla ka ano na. Ngam sumagmamano abulan ng tinapalapas. Manipod impanaw ni Mamang Rafael kan gringo. Dakkel matan ti si Kuko nga atyenda. Sumagmamano pa'y abulan. Ipas nga ikuntun da ito'y. Ngam, kasanon no saan nga umala kan ni Esteban, akas kada gringo kan Rafael. Kasanon no saan nga umala iti kinapudaw, kan kinalinis ti kudil ni Esteban. Kano din nakaruprupa. Amangan no ibaganan tumanan, asabali ti amana. Ibaganan tungatamanan, anak kita manala. Itay pa'y anak katugaw ka dito hardin. Dasani itan ti darang tinik. Kaslati mo marikrik na. Manang Pedrita, Agsangsangit ka? manang. Kasanon no saan tumanan akarupropa ni Esteban ti anak ko. Ha? Kasanon no din ang tumanan aklunan nga iso ti amana. Anyan to pa'y karamida. Kwa. Nalaos ma ti panang dungdung mo na kan kaita. Kan manipod iti. Binantayan na kamutan. Awan apolos ti sabali ang lalaki ang nakaasitagan ka. Mabuti nga iti mabalin ama pasama. Patyak nga umalan to kan kwa ti anak mo. Ngata, Uwan? Kuna nga men dagiti babakat, ano kanayon kano ang makitkitam ti asawam. Kabayatan ti panagsigog mo. Umala kano iti ama ti ipasngay mo.
Kasta ti punaday di apo ko. Sapay ko mga ruta kasta, manang Pedrita. Kumamat ka, Benito! Ha! 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 Nalay na tumayan ni Grupo, senyor! Makamatan, kay unahan kayo kinistalyon! Ha! Ha! Barkata ni Stalyon! Umayag kan! Ya! Hey! Ay, Senyor, nakadanon tan. At datamatan iti masakupan ti kabangi-banga ili ti San Gabriel. si Benito. At datan dito'y Santo Juancho. Senyor, Ala, disagan ta dagiti kabalyota, Benito. Mabisiran ni siya. senyor, Benito, ibaod ni si kada istalyon kan Brutos, itipon ti kay Mito. wen senyor. Umay kayo istalyon, Brutos. Ibawd kayo pa lang, ket urayan na kanay. Sana mo ni Benito, nadasapsapulan ni siya. Nasaysaya at no saan na ibagbaga ni siya. Ama mom, tiagnaga ni ti Julia Anonas. Julia Anunas, senyor? Si, may sana midwife. Ay, awan am-amuming agnagan iti kasta dito'y, senyor. Tiagnaga ni ti Edita Salunga. Ama mo, nida kayo? Ay, awan mo't, senyor. Kasta ka din. Eh, apay sapsapulan niya dagita tao, senyor. Anda ka di basolda ka na kayo? No. Bueno, lipaten ni si Kajay damdamagan ni Shaki. Oo, senyor. Ay, anya ti order yo. Duara order. Daytay espesyal na potahi yo, dito'y titag mo. Owen, senyor. Mabitlaan. Isaganak ti order yo. Kaya't ko na maamuan no pod no tiyata po. No mapaneknekan ni siya, nakasabwat dagijay, iti inaramid ti katuganga. Agsaga na lang ang dagijay. Ay, ito'y lagayam ti ayan nyo, senyor. Kunak no di tabangir apanganan ti simrekan nyo itay. Anya? Isumot lang na nagbayag ka. Ala, Benito, agtugaw kan. Urayan ta di in order ni Siak na taraon. Agmay sa kamanin asirbiak, senyorita. Kanayon mo't na pumanaw da senyor Esteban kan Benito. Wen nga ron. Sa dino ka di papapananda. Tsaka mo. Mangisagana ka mo't iti parakan ka. Agsango ta amangan manang. Sa anak pa'y amabisin. Madamdama akton amangal daw. Anya? Alas 10 nga minan iti agar mo sarak. Iso anap sugak pa'y. Sige. Mandamdama aktumot nga rudan amangan. Awan ganas ko. Apay ngay. Rumbag amangan ka, iti umiso nga oras, tipinangan. Tapno saan ang maapiktaran dahi tas tikog mo. Di rumbag nga agpaladaw ka amangan. Mangan ka, uray basit laeng, para iti anak mo. Manang, Pedrita. Apa yan? Agsangit ka manan. Ay, ayaw ngamin, tibagi. Ha? Amo ka daytoy lang si Kuko tinapatag itakan ni Esteban. Amok nga apaman ama ipasngay ko. Awan pang tiserbik kan ko na. Allah, tila ipagbagam, senyorita. Wen man ang Pedrita. Tuy lang ang si Kuko tinapatag ka ni Esteban. Masiguradok dayta.
Ne, Pedrita. Nakadandanon ka matan dito yung rancho. Apay ngay? Binaunak ni Senyorita Lolita. Mapay ka no. Kanayon nga mi na pumanaw ni Senyor Esteban, adi amo ni Senyorita ti pagpapanan na. Kaya't na amaamuan, no dito iti pagpalpalabasan na iti oras. At ne, Benito. Saan nakadi akad-kadwa? Kanayon akadwana, ngam di mat agibaga ni Benito kanya. Umumay ka di dito ni Senyor. Nabayag matbasit na di imay. Urayan ning aron. Anya, Agwalawas siguro na di imay ni senyor. Ayo, di matiag sakit abaka. Agrairan ti sakit kadagiti dingon dito rancho. anya, Ada binaon ko nga report ka ni Senyor Esteban. Di namat nakasarita gaputawan ka na ijay Villa. kasta, Sa bagay, madaman ti panagbako na ti veterinaryo asuswelduan ni Senyor. ay kasano nga rodan. Ay katbarang malapdan ate panagwaras ti sakit. No pa'y kasta, rumbun lang nga maamuan ko man ni Senyor. Una, ala, bayan nyo ta ibagak inton sumangpal. Malaman nga rod Pedrita. Imbag tayo may ka. Si kanton ti mangibagay ti mapaspasamak dito'y rancho. Si kanton ti mangibaga Benito. Ang mga no si tarenak no ibagak anapanak ijarancho. Anya nga minti ginagaram ijay. Binaunak ni Senyorita. Atapan na nga men nga ijay ti papapanan yaw. Kahit anya kumano mapmapan kami ijay rancho. Kwa, ti kayat ko asawan. Kayat ang maamuan ni Senyorita Lolita. No, ijay ti papapanan nyo akanayon. Dimot nga min ibagbaga ni Senyor Kankwana. Uray si ka, di ka agibagbaga kanya. Iso anapanak ijay rancho. Ay, awan dakas nga raramidan me itapno pasapol-sapol na kami kideng. Benito. Dayta mo't timade kini Senyorita Lolita. Agdwa-dwa kini Senyor. Apay, agkurang kadipay ti asikaso nga ipapayan ni Senyor Esteban Kankwana. Hoy Benito, saan ka man nga agsao iti kasta? Kasla di mo pa'y am-am mo dagiti amo ta. Isakit ko launay ni Senyor. Iso masurunak kini Lolita. Di lang aruden pagan ano ni Senyor agpadlaw pa lakas ta. Anya ka kadi, isardeng mo daytan. Masurunak lang amin. Ha? Ay na! Agit ikis ni Lolita. Ako nga na. Daka mo! Benito! Ay na ako! Pagkabilin manan ni Senyor Esteban ni Senyorita. Ano karamihan ta? Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di liway na denggen tituloy tinubela tayo ana Paul 1. El Oro con Sangre. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon Jun Ributazo. Technical Supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre.